Admission open. Yakairol Rhymes Teachers Training Center gi ahan the batch ki damak form thaba hojari. Training Center sida rhyme singing amadi storytelling, spoken English amadi child psychology ki matang da takpi tambibaga loinana, makeup amadi fine arts na chingba takpi tambibagi khudong chaba su pizari. Khudong chaba si lobi ho Thongju Part 2 Boroi Makhong Manakta leiba Yakairol Rhymes Teacher Training Center gi office tagi akupa marol khangbi bayakani natraga pijariba number sida pau phaubi bayakani. Khurumjari SKTV na sandokjariba di Manipur files si thoramda mayam butaram nokshari ngasigi Manipur files khanagadoriba hiramasina third assembly session without 10 MLAs third si asingbagi di masi Manipur thokiba irang dugi matung dagi parakpani ahan ba pangthokiba si lisingani kunhumdoi gi irang du thokraba matungi kogi August ki tang kunmapan da mifam amakhak akhoi atubagi oina kaukibani adubu minute 13 khaki oiba aduguma mifam am oike aduga resolution amakhak House na matoina pass tawre habigi madugumba ma laiki apunbagi saktam kaibe aro haiba tuan ba irang siga mari lena bada miyamgi yam chawbi hosu laikibani madugi demand gi matungina su adugumba khongthang la khutkiba lai aduga ani subada February gi tang kunipan dagina March gi tang manga phawba sei sigi sida koigi ani suba irang sigi matungda kano phamba ani suba session oiduni aduga tarani thu suba Manipur Legislative Assembly gi oinadi manga suba session ni aduga handak sina taruk suba session oiduni masigi provisional calendar of sitting Congress Assembly gi koigi secretariat ki maikedi gi pongrabani aduna handaki sina muk 6 sitting ni tang kenogedi hogdoribani handaki tang kunthra mathoi degi hogdoini aduga laiba kenogi August ki tang tarani thoi phawba pangthokani aduga masida marina sitting mapal lei nomaijingi aduga thangjigi si yaudrakanda aduna handaki mifam si irang sigi thoba matungda ahumlak suba oi aduga Manipur Legislative Assembly gi oinadi taruk suba session ni aduna tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi taruk suba session aduga irang gi matungda ahum suba session sida ahum suba sida mamangda su irang sigi manung sidagi separate administration tanba with legislators sing hai makoi gi demand da separate administration ni adu tadi legislators sing leita ragadi makoi da administrative ki setup ama assembly gi type ta madugi porama laigido su mali makoi gi demand ni yaurisi aduna sigi demand si leiba MLA tarasi yaude security gi reason dani hai ani suba manga suba phamki bami phamda su yaude handak su yauroi dauri bra haibasini handaki si sitting mapani leri se dumag yam phajana sathaga dauri ba adugumba session amadi oigadauri bra haibadu akoina dum masi yengba tari adu session sidi tang 13 da hogduni na kitang udi wale aduna handaki sisu kadai fawa mapung phaba session ama oidoino miyamgi apambagi matungina aduga toan ba demand sing tauri parliament ki budget session su hogdorabani aduna si punamaksi yengkanda Manipur gi leri ba conflict siga sigi assembly session sigi yamna maruiba sigi significance kari oigedage haibasini aduna ngasigi Manipur files ki thoromda khanaine na bada saruk yanab gi damakta studio da lengsin duna lebiri basi senior journalist ong sama movie ni oza movie bu taram nokshari lenena socio political commentator posangbam sonamani oza sonamani su taram nokshari aduga Manipur University gi department of law gi head of department oza Dr. Y Premananda su leire Premananda su taram nokshari ahan mege ne oza Premananda de laksige handaki taruk suba koigi session si masi sigi provisional calendar sitting si thoe July kunthra ma thoidagina August ki tarani thoi phawba phamgani hairibani aduna sigi thoiba sitting sigi matungina toan ba hoi governor ge koigi magi address legini aduga discussion on the motion of thanks to the governor's address similarly aduga presentation of demand for access grant 2018-19 toan ba koigi bill passed obagi introduction of Manipur appropriation number 3-4 bill toan ba koigi bill kharasu pass obagi introduced obagi matang sulai discussion on voting on demand for grants 2024-25 ki su yauri aduga business advisory committee ki report
present to wish yauri aduna private members business if any haidana koi gi keno da tang ani sida yauri keno da August ki tang ani aduga atopa amana keno da August ki tang mapan sida amagalai aduna private members business if any private member business is ani ne ani ka yauri adu atai di bagi hoi sigi hana sem tu ba adu ba calendar am khaki ma setting siki sem sabas or pam dile aduna si puno maksi gi akupa pose lak tri dai tare nga sagi topic sida sitting hoigi phangudru basida lagidru sitting sida MLA si puno humfu sida tara se dum absent orga dum laidori bra aduga makoi se security gi reason da adumak excuse se thidoira kara mamong da oibai makoi se true virtually yaubu yabagi dum ba kenu leibra natragana adum skip torga dum session se laidori bra haibsin kamai thamni hujiki akoina khanari topic ngasi gi se chida akoina aham da haining se yam phai manipuri SMG session ma saman tawduna tawsi phaire ko maduma well and good tawbodabu masigi akoi manipuri thoiba method ki 2023 gi thole bi irang si matungda sina humsu bane ba ko adugi aduna ni akoina third assembly session without 10 MLAs and hybridis aduni hybrid ko ahan madudi phamba na te na ko lepa lo sangi ne bo ahan madudi lepa session phamba haiba nungai tre du madi assembly lepa du ne ba record setting ni assembly du changa ga tauna assembly speaker du di phambra ta ga ho launa ga du lo sangre ba 10 minute haibra maina ko duma laibak thi bai ta du matungda ani shuba du di khara ngangnei hoi madu ningkha tamna khara ngangnei adumadi khatamu nungai aduda akoi ya maroi ba resolution khara NRC gi amusu logi mane ko the urge the central government da takshan ba na adagi adu na taba ma kanu gi logi mali fencing gira kanu su ama lobra adagi di free regime movement gi lobra maina resolution ani hum ko afaba loba hai tare aduga yam lohonning ba resolution ani budi yarum da hai tare akoi suspension operation gi portu ma yarum dre aduga suspension operation cabinet tawsai ko ko tawdo wari ni council minister tawsu yabani aduga ST sima yaudaba haidi thole birang si maruina ST demand gi tholokpani na mayam haini ko but chum da different thing ni aduna ST gi si ID act assembly resolution law di phaja dong jane kai no ka khoina peaceful coexistence hai si manana thong manana nusina himina ba sin manada da khanari ni mi maitei sin ST or madi khanaro dong jane mi naga su ST or cookie su ST or why not maitei su ST or di manare khanaro khana basi manada ge khana basi ira la theory ni aduna ST gi sima lobo chumren khale du logi dre handak su lo roi akoi man lobo su obi tangam de yaudi mogi agenda de yaudi de na ko leiba ki obi di pang yaudi agenda handak su budget ni parliament gi budget session su maina akoi ju budget session ne ba paisa gi appropriation bill ni paisa ni finance bill adu bill loina bill ngak ni tawdu si an haidi paisa darka lai government chalai ba da aduna madugi potu ri aduna ayam bana budget ki ni de dana manji ju si ek on thok pa adagi ek macha macha mani pass to basu yaubani khadi ko aduga madu mun hauji ki burning issue oriba Manipur gi cd yauba ude udraga so khona khamada assembly ni na katang floor of the assembly da katang debate tawna raga ago star question oiga an star question la adjournment motion la kha tawbiraga ko katang khana nei na raga yam concrete oiba Manipur gi thoi ba sigi khado ma jiri si mai cha aina hauji natra jiri si loiba ship every full scale war si jiri the ship tawrabane hauji susampur kapna gi dre adagidi nangi more du huji nongi ma kon ta gire jiri si oina huji moina occupy tawdogi jiri si production do akoi we are still active akoi anytime akoi bomb pokai mangam anytime lo shenmanga mi jiri akoi loksha dawni jiri attack toini adu mbaga si khanabam chang SME da puthuaga akoi befitting reply pigadabani military crackdown tawnaba government india da urge tawgodabani kaina ga haibam changi bako adu madi yaw daba ma phaida dagidi nasi khongna sum khana ne na ba tawe na khambada handak SME su we hope khara afaba tawdo male ko adu bata de adu amana 10 MLA gi ama purak pa 10 MLA ha ga kuki gi MLA tara du oirang do male ko MLA tara ha group sana ba da mo tara si group sa dokhre ada khoina haijeri humble appeal da MLA di member of legislative assembly haibani ko mana
कानिंग जगह दे कारक्सन वंस मान MLA elect to kita he is the member of legislative assembly ni he represent Manipur ne si makhang bi dawni magi constituency du su represent tawba magi group tu su represent tawba tawraga su MLA je whole Manipur gi ne ani yaw du se magi primary responsibility as a being MLA du masa mun tawjadri ni ko action law ya amne sing badi absentee se action law ya madu gi Manipur rules so kari business ne kanda ko business Manipur legislative assembly yaw je bane ko nam chu ti thi bra kano memsa kibjen di thi habra amana e de habra ma do national dum to khram ada in khamada masigi action law ya bagi pot leibani absentee se ado madugi du lobby ga lobby da khoi khangde ade amana akhoi di mamang da su humble appeal hajan tawjagrabani MLA taras action ga lobby u mosi yar ga di tanthok piu haibani tanthok piu je keno akhoi na moi nungsi da nati hoi moi yam nungsi MLA ni moi all they are MLA of Manipur akhoi na tanthok piu je keno ka da MLA se su MLA masamana sarkari mataka lan hobi ta ne khoi ju tawrisi this MLA they should be part of the Manipur, part of the integrity of Manipur, unity of India. She was a lawyer name was ordin affirmation na MLA was ani lo khrabani moi makto mantri or madi was a humla hoi MLA sina khwai fast election commission of India gi makha the election tawbusida magi ama magi affidavit no fine tawni adu ordam lo khrabane ba ade ani subada man MLA kar ama tamda assembly was a lorani ahum subada mantri gum lorani ahum lo was a khrabani khoi gi India gi third schedule yawba fourth schedule yawba matuina was a khrabadu mamu thugaini aduda I will abide by the law of India kana de I will protect unity integrity kana yam hairi ba ko adu me am loi thugaini wasak tu bok thugaini ade hendoktana ade representation people act 1951 the provision me am yauri ba ko adu makha daga tanthokpa ya ba yaw mamang da khoina kaino ma khanna ba da moi tanthokna ba lo leite ka aina sauning dana kai leo leite ni ge hai ba nungai ti tanthokna ba lo leine ai pige ne adu ba haira bani ana aina haije di ana moi yaw da bana assembly thodona chok tong nati kaino assembly gi quorum sidi 110 haibane ba ko 110 sidi only ai kha sunga sai pa ba da 16.66 hu mutai mi 17 khatani quorum da ka leise ana mi 30 tu leibane dum phangani tawbodo wain haise moi gi primary responsibility being MLA he or she should present in the assembly and join the debate oi tawgoda bane ba ko adu yawda ba se ai khamada masi sumde adu online ka ge adu makti tawtu mande ana in khambada handa kisi yaga di security ga sunati Imphal da kai security no Imphal ne ngai poni ni aduna dum laga dum yawbi fabran khale aduga adu ta hokdra ga dina tungda afaba oiroin thamjai yaudaba system de yaupom thokpani aduga security gi point of view da yeng taragasu madugi sabsaba security du lengang na dumak adum pigadori bane hai tare condition situation na loilamak demand torgadi maramdi legislative assembly gi member amo oina yaubom thokpani assembly session habisi adun leiba ki thogai ki ama masida khanane na tawgodori bane adubu yauroi haidana anirak thengkhang anirak lei thokre aduna handaksu yaugadra yauroidra habisi gi asobo question ama oiri bani na yauroi haib targadi yauni hai targadi phare yauroi hai taragana karigino haibo question sudum lei adubu yauroi dabagi maram aduga yaugadabagi maram kari kari phibamna makhoi se hojik yaholoi hairibno dum yauning dabagi pose makhoi da dum leiribno if na taragana leiriba situation se makhoina lakpada yauna bohona bada kari problem leibi yai haibo potuni amung lakadu joja sonamni da kamaina thambiningi wafams Gentle Ahmad SKTV Waithakchari Mr. Gentle senior journalist Mr. MOBI Amadi Professor Premananda Amadi Adongi Managing Director Sir Philip Mayam Malamita Bir Punusina Koknanjari Masi Kanane Basi Asigi subject di Yamni Ikai Isamak Yojabasi Madam di Akoisi uniform service lyric panina mayam di khajitang tongan law abiding 100% natrabasu at least nearest to the truth haiba the koi khatang law abiding oina roll call amatang absent minute amul lewe sir good evening am I be excuse haiba wahi sa koi haije rule framer has become the rule breaker adir kana adir ko thajiru dorise Assembly is what does it mean? Manipur Legislative Assembly or Parliament? Hui hogdong dono kanaba madi makoi ne tawning ta tawija. But this is not called the Legislative Assembly or this is not called the Parliament. Parliament the elected member oiba Rajya Sabha the nominated tawna chakiba or Legislative Assembly chakiba se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯝꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯌꯦꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ Fortunately, I chahi 13 in addition to my duty, I marshal oidana. Nagaland Legislative Assembly da I oijare. I kitang procedures kitang munna khangya du mud I will not go in detail. Tawriba akoi Legislative Assembly session haji tawgudur se there is a word called the fulcrum. Nokningba. Egypt just like a fun. Just like a tawdu jadam angang machana chak thongbaduna. When the Indian Constitution has not at all applied, the Karino Assembly session no passed over. Pare Assembly session the stringent action gi any decision ama CM Mohini House the passed to give it is the quite the highest authority in the state. Mokuina passed to give that this is to be implemented and this is to be followed and this is to be strictly adhered. Even Indian Constitution bo yaad ra myo sing siga Manipur Legislative Assembly ne kari tawdu diga. I'm not undermining the house. Deliberately, willful, laoy, tawroi nan tawning mata tawin haina labor si kari na kuin tawdu ri siya. Haji house sa changani, honorable speaker lakani, patokani, kokakani, tawgani, lem na pangmani, then secretary, our general secretary ne patokani, my procedure chakani, kokani. What action, what you are going to initiate? Nasi chahi amaga thahum mari sure. Absentees. Is the law or the Indian Penal Code or the Indian Constitution the label law singship? Riksha la amagi law mang the apply to duga akoi gi mantri ma the law may apply to the section in Indian Penal Code or Criminal Procedure Code or akoi Indian haji the koi Bharatiya Nyaya Sanhita kaina lo ne puthokre. Achi different label leta bra. That's no different. If the rule framer becomes a rule breaker, willful and deliberately Manipur thugai okay assembly session nawa logde haibatar matri samu batung de pena khong hai de ya daru haiba kopni it is nothing is going it is a fulcrum it is a nokningba. I am not undermining the house of the Manipur Legislative Assembly, but you cannot take any drastic action. Why nupa mana duty to bula khote minute manga theng bad oi ask explanation kari unang theng ide haidana. Is the rule apply only to that fellow? How about the MLA and how about the ministers? Ministers are more responsible. Makoi do koi de hen moine hen takpi do koi de moina. Makoi koi guide ni. Makoi ne tawning mat chaba ne Manipur paisa laura chaba. Manipur against the chatpa India Constitution jadaba. Manipur machen thugai gen ati mafam da tawdan leiraga. What kind of a law or Manipur as Legislative Assembly you are going to apply? What kind of a whip that you are going to apply on them? As order the one, it is just for the formalities ki tauba. Government is action lo ngamdaba, house is action lo ngamdaba. Kari ashoiba asonba lege adu de makoi ne khangi, but enough is enough. Masi nei nabugi karim ta darka lete makoi lawoi taurai ne tauning mata tau. One thing government of Manipur, I am asking you. Nupa mana chahi amaga thahum office ka dabataraba. Tolop kaidu with why you don't held up? Why you don't almost 5 lakhs rupees from my facilities pangi bani? Why you don't stop? Why at least madugdan hoi to bujaidana? No koi phar porpong ngamdre haire. Because of certain compulsion ngamdre pade ne ja rahe ne. You stop their salary. At least adubhagdev. Why you cannot Manipur government and why you Manipur Legislative Assembly can I ask you why you cannot? No in the laws, no in the law, no in the shame money, law no in the frame to money, kanagi to is it only for the rickshaw wala? Is it only for the quick injan api jo me gira? The law it is only for the retired people, all people koi gira. If the rule framer, you people when you become the rule breaker, kanana no ilaw lo gudorgi ni. Hoy. Aduna Manipur lega ay seng na hajar bada masi matang de sungan kananing de mon ushit na tawbani tawning na tawbani maduna ko government na karim ta ko action lo bang ngamdabani na maybe compulsory lermani adu hai haten there has to be limit. Limit ki mapan de chatkar bani maduna I have no respect for this kind of people. Government, I have no respect for you till you take a stringent action for the defaulter. Around me, the matik chan,
action lobiu. Natrabadi, you have no moral right, government, to punish another one for a minor mistake. Manamudana assembly session, these are all procedure. PREMANANDA professor साहब पंद्रे सी budget session ने तो दबा जाता बनी budget session से तो हो तो तरफ शक्कर है लोग गुदरी formalities हम lady just for coming going this thing that thing तो रगा just I was and the just then the कोई assembly कोई showdown तो रो मदो लोशन की ने मशी मकान खंजो खाना रोई मोहे करी understanding ले के तोड़ी खंग whatever may be the government of Manipur, we caution you, we warn you, Manipur government. Manipur thugai bagi da tamakta noishu kidna taudna noina wamata ngangdraba nokoi lehod Manipur da leiba noi elected member nokoi me Manipur da noi leheloi nokoi leibagi you don't deserve to stay in Manipur because you are rule framer, you are supposed to be the protector nokoi akoi imai pani nokoi ne Manipur thugai ba nokoi se jawra batra hai pada akoi chingnabon lai manamaduna you think it over Manipur government legislature nokoi moi 50 nokoi khangadabani you take an appropriate action still time there adu kibai tamakta akoi mayam sibu usit lenga ki makokta lenga pu usilaktra tawtra who is the hell I am nobody ai mai padu mina usilaktra ba mina wama ngangdra ba tonu to hey nawa lugdi har to ai kari hain ai mai wana hai ge dori no government you think again and again this is cautioning you government you all the legislature 50 of you noi tori do moto noi shonganu nathamo shonganu no pathopatai achum matau highway one there cannot be two law for the MLA for minister another law you cannot do anything minister and the MLAs whatever you feel like law is abiding you and you have to be followed this law manamatu lenga khandapiu phagi tahan biganu hajibok to phagi tahan lady akoi mi mamang akoi mai pune chatpa ngamde Manipur da level lenga pobine mayam haibisana thamjeki hoi phagi tahan biganu haibani aduga lo semipa mina koigi amuk thugaina bagi maram amasu adum oiba masana su semjaba masana su thugaiba potu action lobam thu haibani adubu action su hoi action su lowdabani na makoina dum tawning bada dum tawbagi pibam da dum yaduna leirabra haibagi posini hoi lowdabagi action si lowdabagi maram su soidana dum leiramgani sigi situation khara adubu thagdori ba phamgadori ba mi phamasida assembly session asida makoi tarasi yaudrena khantaragadi session se adumak akoi mapung phana sathai haibasi adumak yagadori bra hoi magi tawjagadaba magi thabak thoram mayam adum normally adum tawtaragasu mi MLA tara ma absent oibasina kenogi assembly gi sigi function sida kadai phawba masina kudong chadaba tuon bage aduga even masida ngasagi oja sonamani na thambigi ba department amani pairi ba minister ama yauna absent oirebani sida kadai fawba soon ge habisini oja kamai thamni hoi budget session ama oiragadi department sing chigi magi chahi gi saknagadaba paisa gi earmark tawdoini mado house the debate tawdoini paisa su yamali yamande adege sigi ji chumi lali habile singba madu gi answer si concerned minister ne pegadamne hoi concerned minister duna in case of absent natragana masi man khumbangam dragana leader of the house chief minister people of the dumni ai laiba poti koi MLA tarasi last many days koi assembly da attend tawdre makoi da kari action loga da ge haibadu du yam kan explain de tawjor roi madu rules and procedure and conduct of the business da yam clear in yawani karai bu ya de do madu yam explain tawroga negative thinking mayam se koi merti yawani na madu moi bu sogali adu tawada taw whatever adum comment beg dom da cha ser roi masagi rule book to the pha ga yana ga action ji kamai log ya kamai ya de adigi sai gentle ma ko ga thambi gi virtual to ya bra ya da bra whatever lo yor ma dom adu yauri ba mayam ding ma tungi na moi thak action lo hum tho su lawrani adigi suti ni ba si example suti ni ba ya de bam te yaudi tabu de bu suti ji house ki di house na suti pi draga di magi lipsi phangde speaker ne te pitok ya de house to keno tor kanda ya lo kanda house na ya pi gani adu laidi mamang gi session da honorable MLA amadi gi lipsi puthoki house na ya ba pi gi bira pi gi da ba koi clear ho hodre koi khango lore adu bu house na ware ti adum te lo ya ba pot mayam ma lebini na adu na ne ada ida explanation am to yoro hai je adu hojik laidi moina sidai da lakning de ba gi maram ani khak lai ni ne khale amana koi security reason se da moi si masana singnajaba ma
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ 23ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯃꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯅ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯉꯥꯡꯖꯒꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ तंगाई फद्रदी मोइन प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन बो पुखत पियायो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पीबीओ मदि कोई स्माइ माइ तौरेना मोइ एमएलए तारा दन सोइ तोरगा प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन थांगा जायबो हाउस त मदु डिबेट तौनरगा वोट लौनबदा पास तौरगना मदु सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पीबो यादोइनि फेल होरगना सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पीबो असेंबली यारोइदोइनेबा अदुगुंबगी चांस अमा मोइसु मांगले अदुन मदुसु जमचुमदु फोलमनि हुजिक लाइबो वाहंगदि MLA तारादगी मनुंगदा तरेती रूलिंग बीजेपी नि अदगी अहुम अमबदी ऑपोजिशन ओनग्रे मोइ रूलिंग दगी सौगत खिद्रे अदोगे इंडिपेंडेंट लेहोरिबा अमदुसु अदुम कनोनी कोई रूलिंग हाइदारे सरकार सौगत बनी अदु वर्गदी रूलिंग बीजेपी सिना मागी MLA सी करी तौबगी दमकता असेंबली लाक्तबदा क्वेश्चन तौद्रिनो पार्टी गोइनो अदगी सिला हनगेरगदी हुइब जारी तारे इशूम पुथोगा से हयंग कनो तौनबो मतम सोइदना कनो तौनबसे कनो लानी मा एक्शन लोगेदी माइ मरम थिरकबानको एक्शन लोगनो मरम जी अराइब थिरकबदा हुइब जारी रकांदा हुइब तुगी अगेंस्ट दा और फॉर दा वोट पीबा आने तौनर कांदा एक्शन लोग यादोइनेबा लाक्त्रसु एक्शन लोग यादोइनेबा अने से डिबेट लमा तौनरगा क्वेश्चन आंसर तौनरगा वोट लोंनबगी मोइदा हुइब जारी बजु रूलिंग पार्टी न होजिबो तौबो उते तौनो ममीसु उदे अदगी मिनिस्टर अनिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी कदाय भोग लय जे गवर्नमेंट खंगदबदौना पार्टी खंगदबनो तवे अदुगा साइ तामोन थंबेगिबा माइ लुपा लाख 5 रोम इंटाइटल तवे हैबदुगी आयाम सरू से तोती सिंगी इलेक्ट्रिक बिल गे व्हाटएवर अतोपा माइ तोलप तु नतबा अतोपा सो तुम आइना खंग आइना थाजजबदा हाइतारेको लास्ट फ्यू मंथ्स अदुम ड्रॉ तवे होय अदु वर्गदी मोखोइसी लिविंग MLA एक्टिव MLA ग चमानेबा मोइ प्रेजेंस तो Manipur की मफुम खुदिमक लोई योंगम जदब यानी मागी एरिया दा प्रेजेंस होरगा मणिपुर गवर्नमेंट की कनो से ट्रेजरी देगी लौथोकम तो पैसा से लौथोएब अदोइदि मोय मणिपुर की कनो ओइरेब हयरेस मखोइना मणिपुर की तोंगान जगे हरगदी इबन तोलो फोबो लोरिदोंने बॉयको तौगदौनी तोलो लौदना प्रोटेस्ट तौगदबनी अदगी मोइने ngमगना फमबो थादोगदौने मसी हम तौएबा मागी हयंग पार्टी मसुन दा करीदा हाइनरगा तो होंदबना मनिदना कोई सी यानिंग दे सी तौद्रगदी कोई फम थादोकनी कोई तोलोप लौरोय हाइबना सिंगा प्रोटेस्ट तौरकान मोइगे दाबी सी खनबगी तांजा लाक्तोइने अदुगी खनबगी तांजा लौनना बे असेंबली से दिन चावबा अथॉरिटी लेते मणिपुर की अदि ख्वाइदि चावबा अथॉरिटी ओइबा असेंबली दे यावरगा मो यपा मदु फोंगतोक जरबै तांजा सु लौबं ngमद्रगदी मखोइदु इरेस्पोंसिबल ओइबा मिहुसिंने लौबि आयो अदि इतारदि मासी मागी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की मी लिसिंग निफु म यांखै म लेदुगी महु छिलगा असेंबली दा मागी कंस्टिट्यूएंसी की इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स से होजिक रिहेबिलिटेशन की करीगी मयाम लेरिदना सिगी मयाम जी सु वकत पे यारी लंबी थोंगी करीगी वाटी पर तबु मयाम मोइना असेंबली दे बुखलगा मदु नैनेबो यारिने मदुगी एवरी चांस मांगलगा होजिक लेरिबा अखोइगा कुकी कांगबुसिंजिगा मिसअंडरस्टैंडिंग हाइगद्रा होजिक लेरि पोचे सिगिजी हेन लापथो होनबा मसा मो हेले अदुना मखोइदा अखोइना तौरंबा याबा मंगनतान ताहुदबसे होजिकती कनो हाइग्रबा भारतीय न्याय संहिता हाइग्रबा कोई IPC जे इंडियन पेनल कोड से सिगी सेक्शन होजिना क्या वरमना कोंग्रे हानादि सेक्शन 153C दा मखोइसी एक्शन लौबा याबगी रूम लैय मोइ मतकता कोर्ट चलग एक्शन लौननबा मरमदि कनोदा कम्युनल कनो से टेंशन जी हेंकलनबा मखोइना होनैना चार्ज तौ याय अदुनने साइ तामोना सेम दोजी अबद जमसु चमना पांदौनै जे सिगी सेक्शन सिददि मोइगा खोइगा चमने एक्जेक्टली अदुगा तौबदबु लो कोर्ट की हेक हायम एक्शन लौदबा मागी करी करी प्रोसीजर मयाम तौबगी मतंग खरा चंगना मोइ वानेबा अनु सिगी पोसुम अखोइना तौदे लाउदम अखोइ लाउई स्पीकर दा मोइ एक्शन लौ हाय अदु लाउदी लाउरेबा को अदुगा मागी एक्शन लौगे प्रोसीजर मयाम जे मोइ दा एक्शन लौगे दरगदी असेंबली दे लेरिबा कोइगी
ethics and the privilege committee to now worry Loroga meeting to Roga Moy to Wakat Sulakadoni, Wakat Pudi, and Lacre, Honorable ex MLA Mana Wakat Lacre, or the hearing a matore, Ado Makata, hearing to Gidre, Madugi pioneer report to Bapta Gidre, other Maduna, Excel Logodoneva. Speaker of direct Excel Loga, they were except anti defection Natana. Other Siki Port Mamzi, Coina Fazana, Kangana, Coina. Tawhning and some Palau the Loroga, Coxen get over Boldo, goal post of the cow do. Seranduran cows later. And as IPC can see the Ojina Bartiana Samitagi, section Ma Haitarego Hanagi 153 Sidu, Ojina Kawa, the little Romo, FIM Doba, Aduga, parties in a whip Jariba, Mahantaki can see the assembly sessions. Adegi, party in a so called no speaker of me, now I PDI, and Baptagidre. Adegi minister and is my mato for the Tautriana on a minister from the Lotopia, tribal affair minister do tribal singina, Lotok Bureau, I'm going to demand and assume I'm the Taudo in a Taudramina, I coin some Palau the Loroga, people to people give misunderstanding some angular level. Government at home to such a Tauragadi, a quita was I bought another bar, Nishinada bar, and not only Handeraga, Carino, Koikitang, Gantavayabdo, some Sado level, and the Masi. Taugodo Budu, who you booked Audrey, a coin of Lawi Wadani, Lawi Tanzazi, Ani Usulay, Assembly Lajida, Whip Jaribio, Excelogi Hargadi, Tasena Lobi and Kalgadi, Partina Moida expression called Dugi, and Charco TPO, the party get Antopio, party get Antoga di Moji, an ATS member and house the family. An ATS Vergadi, cannot consider both on the kind of party the P. the Zero, my to Buzia, that is qualified of doing it. Partina binding to labor, a party digi Mapan Sutamba. Siki Mayama Taudo si Taudriva, and a Sugumba Taudo si Canana Taudo knows Batatre, and a Sim Katahana Tony and items. Taudoba Poto Taudrimina, Aquina, Mayamna, Laubiwani, demand over Taxan Bewani Makoya, Dragadi, Mako disqualified Taudrika Rigino, Aduga BJP Oina Soup, Party Makidi Karimba, Action at the Locatri Sikarino, Hibasi, Yam Queen Hange, Assembly Anira Hogre, Session say. Irang to Kumatung the Gaduna, Hosi Pau session among the session on Kanabai, Matam say, Ahum Suba, Handaki Irang, Simatung the Pamdo, Ahum Super Secret Pata, Tatortiam Han Hen Grabani, and I was Zapramanda, Nasagi Assembly Gay conduct of business, rules of procedure and conduct business Kito. Adu Giduda, as I have given Makoizi. Action local payaba, Korpa, Karamba area, Kari, action local payaba. Moy Mamma, Anita Yaudre, how you should Yauni Yauro have a gig posimadum, like Haita and Adam later, Benina. Makoi, member Moina, Makogito, Toputo Taudre, Adum Laito later, Aduga, Ahoinadum, assembly cannot say, house in Makoina Oina, Lana, Wuhan Bagi, Aduba narrative Makadum, Pondo Lives, Makoi the action local pagi posses. Ya Tribusik Karigino, high with Hosiki, Yadavanati, Yad, Excel loan of a room delay, Lairaga, low and low the way in the Asim with the low this low this low the low and Lepna E. Benatabo. Comaito Excel low Siki Hypoma, Amana, Comaito Excel logumsi Hypo, how you get Comaito Excel logumsi, Haina Lepna, Manipur. I don't know Excel log Haga and say that's an Izebudo. Aquida, Manipuri, Zamubi Habiba, rules of procedure and the conduct of business, house came later. I do my card Excel log, Masam Sam later, and the privilege committee guys, Namagi privilege ethics hopaise, Yengush Amana, house Manung the Yengnimas. As a member of house, Amagi Kake ethics, Tau, Manasaka the Neomnity, moral ethics, my am lady Boko. I do dignity, my am lady, I do inside the house, Hibama, outside the house. A semi MLA meeting the Kanomaga, the giving on the moment, Tomia Puti. This is against the ethics, the dignity of the house. I do explode doing it. Aquina Kangdom, MLA Gaisi, Aquida Adum MLA Gasi, moment in Tada, my am told and what him am tired when I'm depending deco. I do explode low weary. Dignity MLA to Almane or that's what I'm high with the MLA to Almagi, PD, MLA decorum, and the MLA privilege, and the MLA as high ethics, my PD. I do ma'ams inside the house, house Munda, Sharanton Toba, house Mapana Toba,
अदुगी पोने अनि मक्सिदा ngसाई privilege committee ने एक्शन लौबे याय अदु लौद्रे को मोइ जी इनसाइड ते तौद्रे आउटसाइड ते मोइ तौरिसिना चुचाम बो लाउथरे बो खोलेबा ngसाई की कम्युनियन मरक्ता हाननबा खोनबा तौरिबा ngangiba separate administration ka union territory ga ngangba अखोइ तोंगा लेरनि का ngangi सिंगसि आउटसाइड द हाउस ने तौरिसि अदु एक्शन लौबे याय अदु म लौद्रे अदगी दि सिना assembly की प्रोसीजर की वानी अदु नतबा representation of people act 1951 हम लेरि सि अमरु ओरे सिगी मखादिन इलेक्शन तौरिबा मोइ डिस्क्वालीफाई का तौरिबा अदगी मोइसि कहतारे माइ सिसि बेके नि कानगा लाउथोइबा खोलेबसि सि मखाद लोइ तौदोनि अदे मिसकंडक्ट अदे 123 ga यावरि सेक्शन 123 ga दि ngसागी माना ngसागी करी माइ अदुदगा मिसकंडक्ट नि का उलगदि दम ताथोपु याइबको MLA मना वांगांग अखोगी ड्रग की करी वांगांग ग सुजाम ले यावदाइना अदु जुहे पुथोकपदा मदु अखोगी अदुना दुम थबक थत पे यावे पोले अदुना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सिदा सेक्शन मंगा तु यावरी मसी मुन्ना पार कांद को मोइसि दुम लौथोक याबगी डिस्क्वालिफिकेशन तौ याबगी पोले बको अइन साम थमजखरबनी तौदबई वाने असिना अनि सुब लोनी अहुम सुब लोदना अखोगी बीजेपी मसामा की कॉन्स्टिट्यूशन लेने बको इलेक्शन कमी मोइ नेशनल पार्टी ने मोइ ने लिंगिने ख्वाइदगी चाव नेशनल पार्टी नि का हाइजरी नि नेशनल पार्टी की स्टेट पार्टी ओरो मोइ मैम से लोइब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा मोइ की कॉन्स्टिट्यूशन जे बाइलो हाइरे अन कॉन्स्टिट्यूशन जी आदा रेस्टा तौरिनी अदुगी कॉन्स्टिट्यूशन दा मोइ मेंबर नबु मोइ मरम दा वा ngang हाबरने अमदि हादमने सि मैम से एक्शन केम लौदि लौबु लौगे दि बीजेपी मसामुना मागी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीजेपी मखाद एक्शन लौबो यारे अदु मसु लौद्रे अदे अमना ओजा मूवी में हाइब दुमाइना लैरिब लो मैम से मोइ लो अप्लाई तौदुन MLA की तोगान लो लैपोते लोइ माननी तौदो मोइ प्रिविलेज खरा पी को प्रिविलेज दि खरा पी खुदम हाइरबता पार्लियामेंट की मेंबर सिंगसिना अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा आर्टिकल 105 कवे everything said and they broadcasted in parliament they are not liable मोन द immunity पीरि प्रिविलेज पीरि अदुना 105 ऑफ सिने पार्लियामेंट की अदुगा अखोई असेंबली की ना 194 आर्टिकल 194 की मतुंगिना मोइद पावर खर पीरिब अदुने ने खोइन असेंबली द खनो नैनो लेबा की इशू सिंग खनो असेंबली द नैना बाय सिटी रेकॉर्ड ऑन रेकॉर्ड ले होदोइनि अदुनबु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ग सि खनरो हागन रिजोल्यूशन लौबि औरो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर जाति अब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तांबे यादे काइगिनोबु वी मर्ज टू द इंडिया थ्रू मर्जर एग्रीमेंट 1949 काइन हाइब याय असेंबली द अयाबा यादब लेते लो याय दो असेंबली द हायरगा अदुना सुमाइ तौदना खोय इवन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 बोक्ता को जामुन काश्मीर थुगारी सिबोक्ते अप्लाई तौबो यारोय काइसि रिजोर्स लहौरदम खोयजि नत्रगना आर्टिकल 3 जे लौथोगा मखादा प्रोविजो हापचंबिरो प्रोवाइडेड दैट मर्जर एग्रीमेंट द चंगिबा सुगुंबा लम स्टेट सिंग की अमोना टेरिटोरी काहिंदबा अदगा काहिंदबा मोइदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू यूनियन टेरिटोरी हाइबनी को मोय हाइसे अखोय आर्टिकल 329A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हाइबनी अदो आसेंबदी आर्टिकल 329A दा अखोय यूनियन टेरिटोरी सेमुदि यावदि को मोय पा हाइजम खंगदना अदो कमाय तौन सेमगदगे दु मोय खंग अदो हजि किजे सुम यावदना सुम लैतारगदि मथंग सु अदुम लाकदोरबा सेशन सिंगस यावद्रगदि मदुगी ओइबा कॉम्प्लिकेशन मदि लैरोइद्रा मसी आइना साइजबदो 110 हाइबनी मागी क्वारम जे क्वारम सुदी कैसु काइदेबा तौबदो असेंबली की सेशन दे यावरोय हागदी नॉर्मली नति चन्नबिदा अक्साइगी अखोय रूल्स अदिगिदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दसु यावजबनी अदुगी आर्टिकल सिदा हाइजे कैनो हाकांदा अदे हेंदोक्तना मोसी सेक्शन 14 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 यावबनी लिप एप्लीकेशन इदौने ममांग लिप अमनि इगिबनि इदना तुमिना नैशल तोपु यावखमनि अदो हंदकी सेशन की वीडियो हाउस कन्वेंट तौबगा अदुगी नुमितुदा सिगी मेंबर सिंगसिना लिप एप्लीकेशन थारे लाखो ngमोइदबगी पुथोगदोइने पुथोगा स्पीकर ने यारे हाइदोने तिको हाउस तुने यारे हाइदोइने सी तौगिदबनि यारबरो मयाम यारे हाउस तुने यागदबने अन अदुगी पोर्शन लैबने दो अखोय सिदा नै केकांदा नैशलगा सुम तोपदों तौ मसिदा याम फते अदगी याम मुबिना हाइबिगिबदो माइना भारतीय न्याय संहिता 2023 जुलाई 1 दगी चनखिबसे अदुई मखादनि ngसाइगी करी करी ngang बखोट एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप टू कम्युनिटी टू कास्ट रेस का तौरिदो अदुदुम फायलामगी मेंबर यावबनेबको अदुदुदा अदु हुजिनो सेक्शन 194 हाइरे 194 ममांगदना 150A का हाइको इंडियन पेनल कोर्ट की अदु मोइना तो ममांग आइदा तौखिबनिना IPC की मखादा दुम पानबा यारी को हुजि कैनोबु इंडिया की लो सिदी माइ तौगियो मतमदो माने एक अमा लो थुगाई की मतम अदुगी लो दो चननेब अन 153A इंडियन पेनल कोर्ट मान हावे ngang हिमसिनुगी अदेगी जुलाई 1 ngang पोगना
194 adu moi dia ngang ne MLA gi role si mayam si unity and integrity sagat pa si MLA gi role ne masi aina hajam nate ko mano wasak pado MLA mo ina man ot and affirmation tawreba in the name of God kind in the name of constitution kai tawreba ahum la wasak khrabani ko adu gi du adu yaujabani madu mana thuai khrabani wasak to parjuri ko America de berane akhoi sina adu yam kan khana daba adu ma tawbi chumi adu ga hajiki separate administration gi sichuna ina khamada akhoi matam oraban khali parliament da debate taunaraga clear resolution la hawra am kan sum hawdora nu ko nobody is allowed to raise this issue kan tawaga akhoi na Manipur da separate administration kalam sa piroi aduga Manipur da any union territory akhoi gi sidagi phaktok tan lobo kai yaroi aduna we are very clear kan tawaga debate taunaraga resolution pass ta hodoni kaino bu akhoi gi assembly gi kaino se stage ji clear oidriba ngasi bokta ana issue khara da khoi si haiga naiselaga leba ana assembly gi issue khara da akhoi clear oidaba handa ki budget ta ayamana di budget sa khani ko budget to close by close finance minister ne puthorani finance khoi di chief minister oidane chief minister puthorani puthora adu da khana ai yarom de yaw ta khana ni adu loga adegi tax terang ma ya ma khana ni adu ga puthok to di khar khata ne bako ani khamada leiba ki issue ji katang important bibi raga clear resource lobby ba adu tahoba se sina hayeng am phane di assembly is the finance authority in state level ne parliament na india gi obidu maina adu let us resolve something concrete no lobby hoba adu lamdam sigi oi bauji oi ba phibam sida handaki phangudori ba mi pham sida chap cha ba dugum ba warep khra lahuba yamna matang cha ba dum ba kudong cha ba mani hai tare ba akhoi si akhoi phajabadi opposition jina no confidence motion go pukhale phajawne adu su moi gi masing yau kwaram yau da daw se kya yadri adu yoromadi whip ka jari raga nai khaya au yau da okay adu tadi oja sonam ni da ungla sila kan da handa gi sida akhoi da miyam na pami ba praja na pami ba ta honing ba mayam se si de kadai fau ba miyam gi hul khangna kari karam warep lorok pa yai kari karam yam concern kyam oi bi ai kari lokol pa yai khan bi karim tawra budget table da mayam puthokani discussion kar taguni jong na chu mun ba dawdana ai department kar jam thedok pa ai ji kar allotment kar tawba that's finished opposition should me later yangbiu government ne tawge hairabadi house to tawge hairabadi india constitution ki manung da angak pa da power piri haba se article ki akhoi gi 14 ne piri chamte yangbiu maharashtra da hakum se moida achong MLAs men mi chamri chamang tan angok pagi mayam ne madu OBC gi quota gi maram da khar nei na ba konaba langno ba konaba khar tawi haidana mogi mi kun mathoi se mon suspend to chahi ma shuraba supreme court yori moi se muka hanjalan view hai se house ta suya yadam article 14 gi manung da constitution siga moi da power ma piri haba article 212 gi close amagi manung siga moi da piri power se house is the supreme chahi man no ko suspend tawgre no nawa silur no hanso handilaloi supreme court moi appeal tawri akoi chahi ma sure simply for argument khara nei na ba khona ba khara lang ma ko pa koi tawi adu tamak ta koi heavy punishment chahi ma sugre akoi bi house ng shi ba koi bi admission ton bidri se supreme court ma shi gi interfere to ko tawi hana no supreme court has no jurisdiction legislatures in the parliamentarians in the moi the piri which in certain powers a piri sing sai gi 212 ko article 1 si manung da moi the there cannot be questions house ku sumai decorum amalady my power ma to only judiciary is a separate one legislature ki parliamentary separate one executive agencies ki amu separate amalady do adu to ga hiding ngasai akoi gi moi gi just for OBC quota gi tamak ta moi kar nei gi langi court ki to ruga chahi me he suspend to bungam me to gi harabadi court na ju moi madu moi in appeal to the mon court na ta bidri because they have no jurisdiction highly about adu de ko government ne to gi harabadi those anti social elements either the MLAs or minister it is not concerned anybody who does not abide the law of the Indian constitution or Indian article or Indian norms or the forms, they are anti-social elements. It is not the questions that I propagation toro back toro much it is challenge to the constitution. Government to be the Maharashtra to be the minor house is the supreme
house na loin to bangami adra se tawri punam se gentle ko bilak pun lakchai thagat chari kari ko na high ne nothing is going to happen Hoi. house to min legani speaker to min legani puthorak kani che discuss tawgru jare house the wa to ne jare approve everything lawyer no discussions no oppositions nobody going to oppose samu mutung ne pena convent procedure de loni chakani kokani bas budget to puthopun lone lawyer house pass lone complete lone gani karim tang any that he maru or pivotal role nobody will play chahi chupa tawna laktra ji kari tawd digine it is a budget session under the cover the budget session hai with alone not banina ati shukar khan view hai bicha kadai de no sung to no we are sorry government se kada guni to nong ta tin sil ga koi mai da tai do adana koi tumil lei we are sorry but something government you have to do it asumane chahi chup akoi le hen ghare haji chahi ni changchal le do something government this is what akoi request taudi natra bade manipur machet ta gaduri base ta han sungya ya de to bu sungya ya de adun manipur government shon manina akoi ni kanada hairu degi hairi gajeb ko pier thamjangani akoi tumin dum leigani government of india na mami ushel tumin lei government min silent let Manipur burn so what hame kya farak padta hai aag jal le do hai bedo to holli the naam nothing going to happen so Manipur government remain silent chalo bhai ai chair to pham lore I phang lore ke daru ni wanga un ke daru ni hai be mad nuaite khana bade thamoi se amne chai mas khana bade mit pita de kari asul chak no koi tawri sibu Assembly, legislative assembly, the Egypt, there is no law follows, no honorable speakers cannot give any order. I'm not challenging the authority or proprietary of the legislative assembly speaker. Not this, sir. I am simply requesting, we are requesting, is there no law for the legislative assembly member or that anyone can do whatever he feels like? Lady Pibum City, Akoi Miam Guina Yamna, Laibuk Tibinai, Taredo Bozamovi, Haziki Siki Handaki Sensida, Irang Silution, by Yana Bagi Adum, but Sabama Kagi, Kudong Sabal Horaga, whatever Natragana Kambam Kagi Masak Topam Kakti, Handakista, Kanota Katra Habigi, Asadu, Tonelli Tataraga, the Sikudong Sabsidum, Mangitara, the Koi Pibum Si. Adam assembly ki magi constitution ki kano to kai dana bage dum chatpane na dum ogitori prana targana issue sigi oina significance to koi assembly ki matang de ko yam kanna su criticize to ning de mandi tamo ji pambi ki ba formality ni na kano ge article 212 do koi state assembly ki ni aduga parliament ki 143 parliament manungda taugiba ngangiba sakkiba warep logiba mayamgi against the supreme court kem tongomde adige main tawdna article 212 gi matungina state assembly de logiba warep ngangiba wa whatever madugi against the high court kem to khuting ngamde even supreme court ki jurisdiction laiti ni clear hai adi court ki jurisdiction laitamnina assembly manung duda moina ngangning ba ngang ba badi leba ko chata ta ba whatever adu nate ko koi ki as a citizen mada akhoi ngang gudi ya da ba moi ngang ba ya ba mayam ngang da kain khuting ya de ba logi bo ware si la leb ju de ba aduna ni speaker na member tan thok ba da kano na court da kam tongam de hai je adu live wa pham de assembly is the highest authority ni parliament na india ki highest authority wa bidong na assembly na highest authority ni assembly na lo ware ba se leba ki ware oi doini ada sidai da koina budget session oiraga su private member gi oiba business tawna ba nimin ini happy according to the moigi kano gi matungina procedure matungina business advisory committee gi meeting phamakhini business advisory committee ji opposition gi mi ma yaugani leader of the opposition hai do koi di leader of opposition ji magi sanctity du lai taba hai gadra masing du sudramnina leader madu gi kano du di ngamdre entitlement je phangdre hoi adu congress na opposition oiramnina Congress ki hana ki chief minister oibo bina madu kan represent away na tai adu maga ruling ki kambu ga speaker ga yauna phamina ga business si kari kari tawgode ge do amu loino khana doine adu ki business da sidida ai tawge adu tawge da tawge everything mudo adu hoji lakpa ya oi thokpa ya ba khoina ba nu sagala yeng ya bse private members business ki ini ya bus da opposition ka yu khara pukhat ninga kani madu pukhat pu da speaker na laudra ga di
मद सरानो थोगो ओपोजिशन सिंग दो होगल सकेदोने अरेदी रूलिंग हातंग हावरना एनी वरेसी नुआइन लौरने पार्लियामेंट थोगे without any discussion ana madugi khudong thiba ama lakadra aduna aikoina pamjabadi hujiksi more than 1 year irang leiramnina masigi irang loisin ba je aikoi citizen khudimaki apamani karmai loisin dege du government lepsa gadona khuni lepungam manate already madu assembly da warip lobu khudong chaba ma lobu yai madu natra hoboda all political party meeting tawraga karigumba khra aikoi road map ama haitare ko khoi smain tawraga di yani cc tawji haibane singdo adu moina warip lobu ding ngane adu aikoi gumba lemena no tawraga di hojiki matam sida di board communities shanti gi wangang usi amatang ngamdre ana sigum posi assembly da phajna puthoga phajna nainaraga thuiba thodok sigi matang da nainagera natraga थौदोक्सी हुंतोमगा हुजुले फिबम जितेगी मखागी करी तोगदेगे खनबिगे हैब्रा वाटी पर मोइना पामदो मदु खनबदा कोर्ट नबो खुथिंगेन ngamde ना फजन यावरबनिना मोइना फजना वारे लौजरगा एकोई सेंटर दिगी सिंगसिंग मतेंग लौसी सेंटर ने स्माइन तहलक्सी अदगी लाक्रिबे एमएलए तरासी मथक्ता कोइने करी तोबो यागे दुदी स्पीकर गा हाउस ने लेबदम कोइ लेबुब दियाद्रे मामदी मोइना निरक सुती दु पीद्रगा सिदिसम नुआइबम लेरिबा सुती पीद्रेन खलसिने सुती पीद्रगा मोगी इंटाइटलमेंट दु फंगदबय वदने हाउस सी फंब कांदा मोइदा खरा मु पीरिबा सिटिंग अलाउंस अदु अदा थाउ मयाम फंगेबा मदु फंगदबदनी एक्शन लबय रूम दि मु मागी रूल्स बिजनेस कंडक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट बिजनेस मदु पंदेबा अन मदुगी मखादा तवगदबुदु पल्लमदरमनिना क्रमाई एक्शन लौगदे जे लुइबा अदुगा अमखक लेरिसे एकोई मणिपुर दि अप्लाई तौबुदि यारोदबा हाउस की मेंबर अमना 60 days consecutive any sitting present oidraba अदुरदि माइ सिट टु बैकेट ओइरेने लक्थोपदि आइबा अदु any sitting हाइस देदा हाउस कमिटी की मेंबर ओइबा यारोमगदि मखोदु एक्शन लौ यानेबा कमिटी इमदगी मेंबर ओइरमद्रगदि एकोई की sitting हाइसिदा consecutive हाइबम यावरिबा अखोई असेंबली सिटी 60 days फंबम त लैतमनिना मादे एजोन तो गिबा प्रोलॉग तो गिबा याम काउंटर हरिने अदना साइ सिदा अखोइदा एक्शन लौबा याबगी कनोसे याम लिकपा अदना ने साइ कोइना कनोगी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अदेगी आईपीसी सिगुमा तोंगा नोंगा म रूम म थिरेजे अदु नत्रगदि मागी असेंबली की लेजरिबा रूल्स एंड प्रोसीजर अंडर बिजनेस तदि खुलेक थायादबा अलगा कनोदु सुने आउटसाइड द assembly da mana torbo thabaki action lobo yabdu action jisu yam clear wina amte ideba action jide da speaker na yaren naran ko pire ga solution jayo ara masigi ji dum tawro ponina ira ilai ba kari haidara pon amu oide da moi phajana tawbidra gadi akoina law bung gaktena di phone ji taro na join tamse hoi ten MLA sing si yaudana dumak akogi mamangi session ani si haugrabne duna handakisu aduma hogi taragadi tasengna laibaki irang sida makoi si masiga mari lenana makoi ni yauning dabagi na taragana karimba situation kharana demand torokanda maduna influence torokanda makoi yaubi khudong chadbu sabadu akogi phangdaba oibe ai adubu intentionally yaudra adugi yaudabagi posu soidana leram loi hani ai sulaite adubu Minimum tak yargadi. Tiada tension biroda. Betul di luar. Kayak doni dah. Saya assembly members sing parliament members sing si masih absolute freedom di lay bakwa. Lay raga su room gara da judicial review tau biaya bakwa. Adu di kata kau na kup ni nene deh yaro. Kodo mau hai bada Maharashtra ki ngasai ki MLA gara BJP ki maleng kamera 12 kumu kayak tangtok poju. सही हम सस्पेंशन तो थमे बको अदो सुप्रीम कोर्ट कुइद्री रुलिंग हम पीगरे जस्ट हमना मोइना मदु हाउस के सस्पेंड तो बाय सिदी मासी हाउस टू इन ऑर्डर थमना बनेबो अदो नंग सही हम सस्पेंड तो बस अनरीजनेबल ओय हाई स्ट्रक डाउन तो होबनी को सिमा वेरी क्लियर हाउस ना स्पीकर ने सस्पेंड तो बो सुप्रीम कोर्ट ना ओवररूल तो होरेबो स्ट्रक डाउन तो होरे अदे अमना मणिपुर द थोई बोर बाबू की मतम दा को बोर बाबू speaker orambo mar puktan tan thok kumai ta gi ma supreme court nang speaker or su puktok to bo yaroi ne you are under the law hai ta ma ji kokhur khabani ko adu case a phawm lei I Manilan against ice bor babu case nam lei phawa 5 judges ne hel to ba bor babu ko duna far puro bor babu du to ram ne man how supreme court kan teng ba tha dana aduna you ever
who is so high laws above you aduna moisu law gi makhara tawdabane bako moina law dagi mapan tholagadi moi mathakta su review tawu yai ba court sima koi yam noi ja matam su laitre hai tare aduna ngasi gi the Manipur file si thoram da saru ya biribo oja MOBI oja sonamani duga oja premananda mukana tha so phongdok shere ngasi wina di SKTV na sandok seri ba the Manipur file si thoram matan se losin jare yengbiri busung ba mukana khrum jare Admission open Yakairol Rhymes Teachers Training Center gi ahan batch ki damak form thaba hojari. Training Center sida rhyme singing amadi storytelling, spoken English amadi child psychology ki matangda takpi tambibaga loinana, makeup amadi fine arts na chingba takpi tambibagi khudongchaba su pizari. Khudongchaba si lobi ho Thongju Part 2 Boroi Makhong manakta leiba Yakairol Rhymes Teacher Training Center gi office tagi akupa marol